Djeca koja citaju Isuse u najbolje priče postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr. Ured za izgubljene stvari. Napisao Zoran Maljković. Ilustrirao Marko Jovanovac. Nakladnik Mozaik knjiga d.o.o. Zagreb. Subotu do podne provodim s bakom i djedom. Mi živimo u potkrovlju, a oni ispod nas. Mama i tata subotom vole spavati duže, a djed i baka ustaju rano, pa se ja onako u pidžami spustim k njima. Onda djed i ja idemo u knjižnicu. Baka i djed čitaju po 3 knjige tjedno, a djed i ja ih subotom vraćamo i donosimo nove. No tog jutra morali smo ići malo dalje, u ured za izgubljene stvari. Djed je jučer išao obućaru po bakine čizmice koje su bile na popravku i kući se vratio bez njih. Zaboravio ih je u tramvaju. Ured za izgubljene stvari nalazi se na okretištu tramvaja i u njemu stvarno ima svačega. Ljudi svašta zaboravljaju po tramvajima. Vrećice s potrepštinama s tržnice, mobitele, kapute, kišobrane, a vidio sam i nogometne lopte, romobil, par slikovnica, pa čak i jednu prepariranu pticu. Imali smo sreće. Pošteni je nalaznik vratio bakine čizmice i mi smo ih nosili kući. Usput smo sreli mamu. Vraćala se s tržnice po ključ od auta. Negdje je na tržnici izgubila svoj. Znam da bi tata inače zbog toga bio ljutit, ali nije ništa prigovorio mami. Samo je tiho priznao da nigdje ne može pronaći ključ od podruma i da pretpostavlja da ga je izgubio na pecanju. Navečer je djed došao k nama i donio palačinke koje je poslala baka, kad nakon par minuta stigne i ona. Nije nigdje mogla pronaći naočale, negdje ih je izgubila. Ako mislite da sam ja bio jedini koji nije izgubio ništa, varate se. Ja sam još u četvrtak negdje izgubio bilježnicu iz hrvatskog i nisam se to usudio nikom priznati. Mama je skuhala čaj, sladili smo se palačinkama i pričali o tome kako je to čudan dan kad je baš svatko od nas nešto izgubio. A onda je djed povikao: "Matija Gubec!" Svi smo bili zbunjeni. On je krajičkom oka gledao kviz na televiziji i povikao točan odgovor. Djed u našoj kući najviše zna. Možda zato što je najstariji pa je imao najviše vremena za učenje. Onda je mama povikala: "Nikola Tesla!" Za par minuta i tata je povikao: "Šišmiš!" Svi su znali točne odgovore. Znao sam da zna i baka, ali ona voli pustiti djedu da bude važniji. Pred kraj kviza i ona je tiho rekla: "Ana Karenjina." I bilo je točno. I bilo je još mnogo odgovora koje su znali. Možda su pitanja i bila više za odrasle nego za nas osnovnoškolce, pa ja baš i nisam znao odgovoriti. Ali gotovo sva pitanja i odgovore sam zapamtio. Kad su na kraju pitali tko je napisao pjesmu Kako živi Antun Tun, mama je rekla pogledavši sve nas: "Ja ne znam, zna li tko?" Ostali su rekli: "Ja ne, nija", a ja sam tada ispalio: "Grigor Vitez." I odgovor je bio točan. Prije spavanja još smo malo pričali o izgubljenim stvarima, a onda mi je palo na pamet da, za razliku od običnih stvari, sve ono što pročitamo u knjigama, naučimo u školi i zapamtimo dok gledamo kviz, postaje prtljaga koja uvijek ide s nama. Kud mi, tud i ona. I da ju nikada ne možemo izgubiti, samo još uvećati. Ni lopovi je ne mogu ukrasti, a za razliku od obične prtljage, ovu prtljagu što je veća nije teže nositi. I još nešto, toj prtljazi ime je znanje.
Djeca koja čitaju i slušaju najbolje priče postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr.